ngaba abakozi b'Imana Ben na Chance mumeze neza mbabwiye ibintu biri hari imbere. Chance ufite amatsiko menshi cyane murabura iminota mike cyane mukajya kuri stage muriyumva mute? turashaka kumva icyo Imana ishaka ko dukora hano. Iyo umuntu atuje yumva Imana. Hari ukuntu iyo utuje uri gusenga mu buryo bw'umwuka mu mutima, noneho hakabigira Imana ishobora guhita iguhishurira nk'ikintu ishaka gukora hariya kuri stage. Niyo konseri nini mugiye gukora navuga kuva mwatangira kariyeri. Murasa neza cyo ukora, murasa neza pe. N'amajwi se ameze neza. Tumeze neza guys. Ako Chance afite ubwoba. Ndikomera urumva ariko ngiye gutanga ibyo Imana yamaye. Ngiye mu izina ry'Imana ngira ubwoba. Ariko nujya kuri stage urashika. Wow. Ben we ko nta bwoba wagize se? Mu by'ukuri nanjye mbafitemo akantu. Ariko cyane n'akantu ko kwibaza ngo mu by'ukuri ibi tugiyemo Imana irashaka ko dukora iki? Bashaka kumva icyo Imana ishaka ko dukora. Okay. Ni nkabwo bwoba mbafite. None noshika ngakora icyo Imana idashaka. Quick question, muratekereza harimo nk'abantu bangahe? Mu bihumbi 10 byagomba kuba birimo. Kabene. Bine si ubwo ngubwo bo n'abantu. Uvuze bine? Yego man. Nanjye numvaga nka bine. Ni benshi sikora zawe. Ese wababwira yuko huzuye mwabyemera? Wabwira ko huzuye mwabyemera? Oya. Reka namwe bize kwabera nka surprise mwinjire mubibone nk'abandi bose. Ariko huzuye kabisa. Cyobero ni cy'Imana. Imana yo kwizerwa uhimbazwe Yesu. Amen. Amen. Bagiye kuza rero mu kanya Ben na Chance. Thank you.